Acara ini disponsori oleh Pemirsa pengrahu wisatawan mancanegara Wisman ke Bali, ring bulan Agustus warsa kali-tali kali-likur, kauningin langkungan sata talian diri. Nincap roras 3%, yening saihang sarang bulan sedurung nyane. Pini akeh pengrahu Wisman ke Bali saking Australia, ring Agustus sane lintang, antuk share ululikur, seket sia persen. Kepala BPS Bali Hanif Yahya Mausang pengrahu Wisman paling pinih akeh ke Bali inggih punika ring bulan Agustus rauh saking Australia antuk langkungan pitung dasa talian kunjungan, raris wenten India antuk langkungan kalih dasa talian diri kunjungan, Perancis langkungan 19 talian kunjungan, Inggris langkungan plekutus talian kunjungan, miwah Jerman langkungan 15 talian kunjungan. Asa punika taler Wisman saking Italia kauningin wenten panincapan pinih ageng anutin mount to mount inggih punika 107,7%. Selanturnyane selami Januari Agustus warsa kali-tali kali-likur katureksain wenten langkungan 800 talian kunjungan Wisman sane langsung nuju Bali. Yening sayang sareng galah Januari Agustus warsa kali-tali selikur wilangan Wisman kauningin nincap kantos jutaan persen. Asa punika taler ngenenin tingkat hunian kamar tipika hotel berbintang ring Agustus warsane mangkin kauningin 3,7%, nincap 0,5 poin yening sayang sareng bulan Juli warsa kali-tali kali-likur. Selain saking Agustus warsane lintang YOY wenten 4,7%, tingkat penghunian kamar yang Agustus warsane mangkin kauningin nincap 3,6 poin. Selanturnyane tingkat penghunian kamar hotel non bintang wenten kali-likur, 0,7%, nincap siki, 9,4 poin sayang sareng bulan Juli warsa kali-tali kali-likur. Kauningin kalah katahnyane tamu nginep tamu asing miwah domestik ring hotel berbintang ring Bali bulan Agustus warsa kali-tali kali-likur wenten kalih 4 rahina tedun 0,0 siki poin yening sayang sareng wilangan ring bulan Juli kali-tali kali-likur MTM sanewantah kali 0,05 rahina. Citamaya Bali Pos Nguningayang.